Christ Media TV eiraka ryawe. Izoba rya nyuma abazyo ebiro binabyo ku 12 omwaka ogu abeireho omukoro gwo kusimira Reverend Canon Benon Barire sabadikoni wa Rwemukoma abo kuzubwa akaba Canon. Omukoro goreirwe aha kanisa ya Rwemukoma kandi gubeire gwebembeirwe Emeritus Bishop John Muhanguzi. Reverend Canon Benon Barire asimire hanga ahabu kumutorana akakorre kanisa kirumuto akargaho akamusya hashitinisa cyo bwa Canon. Reverend Canon Benon Barire omukugamba kwe agizirengu akarabo mbintu bingi munonga ebirumwendwara hamwe nebindi beitu nasimara hanga ahabu kureba nkata nawe ni Canon. Anakwende ndamurongi Musayi gona Musayi ebazanyo ensi yayanga ngutatantamuka utingu mangwa wenyine bakimanya barire banywa amazi bawe yanza nuwe yabayira rokukire tatayini bajumarwa gamani aza no kujya ngusikani sikita kabayire we utizi wo kubanyumunda konka ngo akana je twina kuzara umwana mweta mushari bitu wagumanye nyeta mushari nyewo kunazarwa bari yabayumarwa bezikiro tubaraho twabo bosereine mumbatambirigana nambwene bakabanyeta barira umuntabo harga mu Kanoni ngamunonga kandi namwe basenyeraga cy'umutima gwanjye amazina ganjye ndi Reverend Canon Benon Barire abomba bazarahanga ndisabadikoni wa Rwemukoma kandi urigire kuzoe kwizoba rya nyuma abazyo ore n'umureberezi Bishop Steven Namanya wa Canon chembere y'umunonga nasimarahanga umuburiri bubona kushanga izina ryanjye ryarga muri yatora no habo kugwa rwa Canon yobo rya nyuma abazyo rubutsibire ntwekwa tubayetere ba Canon munana batoreye nywa barahanga undi kandi nisimarahanga neka yanjye n'umukazi wanjye nahanga ufite irinda umuherezo ubwe kanisa bututahamu abo kubanyuwe nkatandikira umukanisa niyo mutsigazi nashome barahaya kabiri iyo kanisa ubwiro we kabari ya kabiri nashome barahaya kashatu nayo nagiheza nashoma certificate nayahurwa nashoma diploma nagiheza mbweno bwa hate ndisaba dikoni kandi Reverend Canon mutoreye ibazarhanga munonga ino mukazi twinabana wimba bazaranga titine n'abagikorwa bindi mbwene rhanga irizoba ubwo turukuza kusimarhanga insiyone terine iriho nekireba ahabusaba dikoni wetu bwa Rwemukoma kandi uburisa kandi usaba dikoni kazigona yimerera hanga munonga kazi mu mwaka gwa 9 na mukaga yumburzi nagenda nemba bazarhanga narabundugumire ambwene unyekirombe iringambira abantu hayi nagirire nzara nkarwa rukwere arayibandariza mu rutoki bw'umuntu muhabaye hari mwenzu inamakanka bandi konkankara ari mu rutoki mbwene buna kuwe bibiyona nkarera hanga nanzu murura mbere nsaba dikoni venaribo wakikatsi himazira imyaka 9 bwanyuma bampindra atendwe mukoma himazira imyaka 2 kandi umwaka ugu nkonto hanga ntoranire kuba Canon wahatanda Canon furu kimarhanga kumara interview kanisa tore n'umureberezi ntayine record yona kandi nyemerere mburengiri hanga y'umuhezi wawe. Benon Barire nashaba abakristayo ba Rwemukoma n'abakristayo ba Notankore yona okugumana basime Emeritus Bishop John Muhanguzi ahabwengiri iyababurire amwe n'amakanisa yayombekere bashumunga bino tubaraho bizirikire chikatantamuka hato ubu nyamwe beguza ngo yampera huki yaba n'umusekari yaba ogu n'umukuru w'abakristayo abitweta b'uburisa bwa Rwemukoma primary school tugiye kuzweka nk'umwaje kaho
mbone nani nyenda ngura umureberezi unsasire Reverend Kosi umunyu mukiza sleeping aho maisho kwaza kumutendereza kuba akabyare kanisa umurinya bushozi kanisa yakwa ukote mwana wahuri bwanjye nkabutandikira umburisa bwa byanemera umusaba dikon rwa Kashongi aho nagirira amana mengi bakampindira kabantakeze diploma abantu warankwine diploma bantu mumkanisa ya mbuga abo cyonchiri nakoze bunashyikire mbuga ntanga yankoresa hibi kutangaza bingi Bishop Muhanguzi yankunda munonga nayombeke kanisa ya mbuga nagiha mu burisa bwa Kiruma nagiha mu burisa bwa Kayikoti nakora ibi kutangaza ni nyuzika n'abadbayi n'abatwero mu kanisa mu nabantu bona batwerere tukorana Radio 5 netagira kabebembero wishiye mu magango Manuel abantu b'umugenzi magango wishiye mu waburi ngiro tukumanya twakora umurimo wo kutangaza record yanjye nibo yazahidi batandika kuntwana kasaba dikon tamuri ambwe no bukunahiriza marisa agashatana gatamu mbuga yabo usaba dikon hayo bantakanyanya hanga yankoro heyo kutangaza mirundi ibintu nayombeke nzi y'uburisa banyihaho nho bankurize nimba venaribu baza kuntwara umusaba dikon wakikatse kasaba dikon wowe wawe usaba dikon bwanjye bukubanza wanywa murebeza kampinza hate kandi yatarwe mukoma konko murimo gunakozere mbuga nanyenyenga ngwehurira mu abo kubona buri mwaka kugubana gwa baza yukunshaba ngunga arikeyo ndahanga nkorese byo kutangaza n'abagurisabo hakiruhukiroha ishemwe igenzwe byande makargo munsi nabandi abayishemo kababyaranga bakikoma nabandi ahiye ntanga yanshikira amashita nanyekura naye kunaberenyesha na ushutwereka tindi umuntu kabandi bwe ninye bazarhanga atimpikiraha ahindu kusimira na garden zeze tutandikire amashomero karabu mashomero nambwene kakaze district akidikonore yanjye niye singiro mmoka ngombekeraho domfiza bashi tutandikire boarding section inturaza banigani 16 ibyo nibyo hanga nkoreire ningira ngo nibyari kunzumura isima hanga munonga abumuru mu Rwanda. Reverend Kosi asimwe kandor president wa Fathers Union umbureberezo bwa North Ankole asimire Bishop Stephen Namanya umureberezo w'uburebezo bwa North Ankole ahabo kuza Reverend Canon Benon Barire kandi nawe asimire Emeritus Bishop John Muhanguzi ahabwengeri ukwakira Barire Alkanon kama Bishop Tunongisha Muhangu ukabanza kuharigiye ukabagura abantu wa Bishop wabirongera waza Bishop Namanya ko yargo yaba Bishop amarisa gani tarhagarika rw'imko waterizo kusaba dikoni haiza kanu Muhangu zari wawe amini muhoza uyabara musoro mwaka ubona rero yaba Canon ibyo rw'imko wabare tashandra abantu tabisa abana b'abantu nyine bari munonga Yesu mtendezi nyoti nyegatelo alikuwa kwamba na mabili unaba jemba
twabere tiyabahindura mu hoza amazina imyaka mwenda wamusigura ati agenda n'umwana witabye umwana wita basiteka tekera bari rero bishop n'ingendo kumumanya rero mushaija akaba natunga entembi abima boma babiri winete nungyasireba aguma nazireba atasha abantu manya atwito kamanya utambwira inente narebente z'ibigabo z'ibisina z'ibihembe mwetingo wa bishop muhanguzi okuwarebeye barire ukamumanya Muna watsona jano bari akwishinyereza mbene kerija wagagoro oyanga nkwani barire ni kanoni naona arigagwe mkoma angana yengare shabatunga batunga niwe twatunga muhano wanje yabare kutukoraje imbabwire no jakuyere nyoni msima uko mzee wawe mnomba nkakwita yo mgwerero wagumana mukazi wawe wazarabali watanko bahuri wabugumamo namwe bisho ko boijaha nikamsha umuturambanje mungano bakirizo bakanoni ebyagambire tindabimanyire boni yakitamutuma yakurona abarwe mukoma numwe bari tayo kureza kahaniko atumutamuje yabare constance mukazi wabari anga yabare constance yabare kazi barabare ko mu mugwana yona rekeraho ibindi bija kongera ubuhokozi bwa kusitani umugabo w'umukoma ntubo nimwe kuri myaka 23 kuje bara karagatu kama kumeni Mkanoni nanye bishop gani mkwatso ko kura kalyo mpuruzo wanje mure na hoira mani kanyukana nawe alyo mpuruzi kweno mpuruzi kwa marere no ndumukaburi kintu gwenda hangana yibara wazoro kwa kabiri akambwe kintu alyo mpuruzi wanje wankungu nifana ecya kabiri nanye nashemerwa abishe mwe n'abatungiro bwa kanoni wishe mumjuni wishe mwe wagaba ne wemerera bakutera mu ngaro umugore kanoni wagaba ko no mugore arondi no mugoro yaho tajwara ya rangana ekikatujwara imyaka 14 yenyuma nakirwe kwa bishop muhango yawe ngo muno tugwe niwe yabari munongo yabare Yuarimu yo kugana nayo mawuga ego nayaga ngutabisamu yaga ngutabisamu sikatkereza yabare kutinyuko katoza tukarigamba kanoni barungi manka basa yo umukanisa wagira ngo karga mwene myaka 39 ashatuna mushaje yo kereza imyaka 8 mukaga umwiro mwakugwe anana mukaga kaza munyire myaka 18 narza munyire myaka 20 nisima rahanga Constance Bareire umukazi wa Reverend Canon Benon Bareire asimire rahanga ahabu kujunwa na habu kubarinda okurga ombuburizi okubashitya ahabwa Canon Constance ahereza ubujurizi okuyayemereye n'umusheja we wabenashisha mnonga wonka kamwemera akargaho akamusitya ahabuhanguzi shemererwa mnonga abeshema barone komashemererwa mwe bare twakira mwe bare tukunda mwe bare twegereza mwe bare tukiteka mwe bare kuteze cyana hana mwe bare bakase barwe nkoma kunkundira kimwe mnonga umusinga nyoti iteganisa abasheja babantu ati ngene kirizera hago mwaka gwakira hebe nzira rya kabiri nkareba umuntu atafankete isebi nkunda afenifa mukajwara frame ku rugongo ntayine koma ntayine kakwanza maraka ntakwezekira migendere ntakugambira n'ugambire tari yabarokore n'umuntu ebyanye no mwanya kutekereza sima hanga mukakumana abana bamushirisha wanjye oba magati byaha oba wishe no beta byaha tiri kumanya humwe yenda kusima hanga ninyeta abana babiri bazongirija banyanyo wangirizo baho ubunsingiki ninyaje hanga garusine rwaje abana bonshinza oba kashosha sabona aramna wanje
ashika pega minywano wanje manje no mwelele wawo ko batuzwa ninge bitashi ni nyaje rage karasine mbasi kana saka hene saka bana banje matebeshige tsikabakanisa ni sima ranga ni sima bakayibanye kwija maga naye bare na bete naye bare ni sima bashisha banje mwena maga nabanje ni sima bagurusu banje kamte biyana jena bari ahana peno mwe bare kumfunda nanye ninye bare kugumane umwe kwabatagise yangira tubekifera tubota gambira muri kiko kabo atabakazi babakureka bagaba ntinyoni shaba kureka imshije bindu tenye kumani kiko yabakaba numwe bare bose twesho ngo namwe bare niye numwe bare kunda owishe muhinde mo kuno shoti yisha kuka numwe bare kunda bishopo nanje kakumana tango kuri watukunda watujekera musheja wa muhindura ko banyoni yenda ngo musoki kisanga cyonka twabere turi Bishop Stephen Yija yamho bwafenere bongo na mukurize ninya twamukakano ni ombena harabiremu ninya twamukakano ni omukubaro uheri nimwe to uyangira ati atfeke mberenge kasika sikasiya shamwenda ninya basaranga ashika kumwana hanga na America nsamisa anya kugambura Yes, Ataro Bishop wunda tere somo wako bazali jona riyo na bana Bishop Stephen na wajire ho yata ya kushego ayibambe na wazara bane cyana hala shokuzana taro yanye tabishi bashataka bato munzu kabatekera sadibiri ishana nyina batari kubamanya ni tware byo kuriya namati ninkinga ho nindarakira ngo hanse bararakitanda cyane ashike kirza hanga kuri wana kuna ukanya na gamba nyanya ho yasanga bakazwangira kitanda katimba na bakaje kwishimba tire muri hakesha kungana kumsisa kana yeba abatinye ho mushiki wito mkamwana we nyenda kusinga namkai wanyenyesha mere numwe bare kunkunda no mushiki wanje manyana arebe kaje yemerera rusi manyana waje ngene shongana kushikana mukaya wishe yoweri yandagana bente yajatana kwete ataribyo waje kwenza mazara yajatu muri kintu cyone kintu kwete atonga atwara habo kubokambera umwana ndahanga byerezo muki nikwendeza ukano n'uburunje musheja waje abanyabuzare hamwe n'abazire ba Benon Barire basimirira hanga ahabo kumukuza kandi bagambire nangwa n'amagaraja genyuma kama simwa bishemwe tatita Bishop bakanoni bema kanisa abakurebwe nampyesa byane asimara hanga mnonga amazina nabanyeta Victor Mwesige Katotera kazimo mwako gwachenda na kumwe kandi okufo nasimara hanga nazo mbasini kandi ndikampara tinkuja kuhereza bujurizi aho kwa Benon na nyemereye kandi speed ye bande ingwa mungu konka Bishop natumanya harho 2024 obatse Marko kuruko hansi kazayita kaborenge kendera akabebezi insima hanga mnongo wanyemerezo mu kampara kampanye mu mutwe kada hona tungo kushenja wanje no kugamba na byona barakumva amana nasima hanga mnongo abukoro wawe Benon aho kubaka tubera kama sime kosta aho kubaka kubunaye wa kusima kosta ni sima mnongo abo kuba speed ya Benon kende onkanye nyuska hakuna kubanda kuna kubagambira sitoro kuna mubani ikwenda kutika mpata nkanye onkanye nsima mnonga nsima kosta orumukuru mnongo mbagaraganje kama utimangu ni mkuu yebari mnonga yebari ukwemera Benon nayo ngamba kashiriro kanya kufuyo mshecha kabenu ijangu niza kurara yendo
konga hanga kanta akanje demba bazina kurufe da umurokore ibyo byona tinda birebe emposta ya ebe konkani usi niyo manya niyo washebeye kuzwe ko wakane abo kuboka jera man mungi kandi ikintu watwata nkora hanga yakubasa yewe ari ukupangura ukabakano icyo nachese nikusima mbeno numunonga oko kampara kumba nyine banywani banje banyetanya bare mbaja ukishamba myanya yowe kandi we mukamera ubwo tumanya bare tikumanya habwete nibamanya muno konka nisimo kushuma ani nisimo kushuma nisimo kumanya hanga eka yitu no kumanya hanga umwareba tatentitwe kandi nibinjo kyana yabugamba byamurema no kushobora konko witwagayo kanoni akarga y'abamadiburi icyo nitoba naye barehanga umujuru w'abantu shaka tambere anyo tikwesi mu mbindi byon inyesimso kujunwa aho kuba no kufushire cyo kituri yabare beno no kuba tata yabare uwa presente zabo yabarongo ishe yawera tasiko nkajya tumwe no horte sabana ba okene ribo na costa kajote dine lente chiwe yagereza abana bawe kandi batimanya abanyamwe batimanya barani ebare beni ebare okutayisa amaizi marungi bakajya ngo guminyanya benoni bakajya ngo kumanya nabo rengi bangu nayombe kama kandi yabari no tokende rote no kujunwa pakoti manyano bakunda bakora tokujunwa bishop mwe bari kutugura rengi tampakande manyota gerangu ntere kageninga tu Bitabo bingi biduweza mwa banenjanye. Konketi gambo cyarhanga cyo cyengenge tsomo. Katubura nje mwakora takampa. Najya kanse kujunwa. Harbo kabajya ngo tugumani yabenita. Kajya tindiza mu dance tindiza kata benita kabatarinde. Bakajya ngo gumutara cyo guninga karako. Laikirizo kujunwa ndimana. Nakamati. Nisimo kujunwa. Nuko kunyemereza mu ruhera. Mushiza wanjye kimenya shoko. Mazara kimenya shongana. Isimo no. Mukanyorra costa nyokaza kugira ngo nashanga baramukazi banje. Mwebare kunyo. Mwebare bakuru banje. Debo gunwe agenzire nkayishenka zaka nkakatempas. Wantu yewe yebare mako. Tinda kutumise ninge. Yebare mwebare. Mwene chini tugamba kibena ningumane niwe. Kos ningumane. Omas magara. Bella simarhanga madina gandi dutti. Ganda kumwe. Okay, pakale hangandi. Beno wale chuma bari lenya hapo. Yondi ina bari. Ba na wakafa azaho bani nari. Ba kurato. Una ni lenya ufatu pam. Umunja fani turungu. Ansimarhanga munonga. Ite kati nyewe kati na ushamba n'ubutezi ite kati wani namwe no ushamba n'ubwabata kumparu namwe we nkomangi yona goperi tarunka zunda te yohengaro korganzi amugo wankate nyonyo wabunyi wakikumani namwe ko no yakwa kanda munse yonko bana kanti ka watoyi ite nchaba we ntko obstero mu kati no kati nei Kasta kuutwara na mwana, kasta kwara na doki. Rito bila ubiafu, na nyomu hiki na anaye kegani. Mbantari yo, kurokunja ntini tini. Bokana simarhal. Mwena itaitazam paha. Stane yizan hajani krewa. Numu na uskere sumun kwa se sumun taitire. Stana kumile na amburabu. Hambwe na iti. Hanga sarfir nechi. Lani jazmani ya naksanga ho. Katak sanga hona kari yang wena simarhanga mno. Hangana yewe kuchingura wali. Akatandre na soka tandre ayo. Ito taro da firo taro murokuri. Wena hanga katsasira twa. Emeritus Bishop John Muhanguzi omukuburira kwe aburire abantu okutwera abande manja okugera Mario aharhanga kandi ashabire Reverend Canon Benon Barire obutajera Mario aharhanga
kureka okuguma ari omucurezi. Yabor kanoni, yabor nyowe bisopu. Yabor yo mu murokoro yusoro muri gendo. Yakayusokuri. Yo musinge bwa Uzia. Yo musinge bwa Uzia kari yo mugabe. Ukahorrekera hangaga somero msorongo akana. Wakana. Akole mukusima mukama. Yabanza kusima kole mukusima mukama ogenzero rigendo. Wabana kanoni. Hanga kugirira mbabazi somo yabanza kore mukusima mukama iroko. Yakole mukusima mukama. Yakore mukusima mukama. Beba amazisho yakoze. Kenisa yakozere. Ngoro bya Zakariya. Wabire namwe Yesu kinara. Akamari rafshira ranka. Kwa Yesu kinara. Yesu kora kwa Yesu kinara. Yesu kora kutini sikibi. Abo mama roko tini kire kono zokuteza bari. Mwana nakana uno murokore. Iki bakamanya. Iroko zagwa 16 no borotana. Konkaho mwawura akatanda kaji. Iroko zagwa 16. Konkabyaheze kwama. Yaheze kwama. Agira mari. Gamwita no goremerera. Agira mari yo gamwita Uzia ari mukari. Agira mari yo gamwita. Agira mari yo ngakuremeso kufunwa. Agira mari yo yatera mukasi. Yagira mari yo ya harimo abaseje bari kuzere byo kurya. Umuru. Ambenu. Nyanga kutera namaka kagamira bakatwara zirimo muri. Icyo kuranga. Yagira mari yo gamwita. Batorogera tamari harahanga. Mwerati ningira mari harahanga nguni mugirana. Mwerahanga no mugirota. Yagira mari yo gamwita. Yaheze pam. Kyona nyadaga. Yabora ko. Mpora. Yokoro yawe. Nkusabira harahanga batarigira mari. Waraheze kwama waba kanone waba imyaka 10 utarigira tumwenda kungira mu. Umugabe kasi umugabo ukagira mari yogamwita. Uratenge sahanche nsomera ecyakora siro. Gamwita kandi garukwita nogera ngana kwita konka haine rukurata una Mario nogera Mario arahanga kunonda kugiro iroko ukabyaheze kwama yagira Mario gamwita yazuma mukama Mario ngabasa kuretera ukusubura yabori murokore yabori kanoni yabori bisopu yagira Mario gamwita iroko yatamureka ya mukama Watera ubani. Mwesi ubani ukaburi w'abanyamuru. Tubagali. Watera ubani. Achotera ucha. Konkazaria umunyamurwa. Ata amkurati. Abaise bakuratira bakushikaho. Iroko. N'abanyamurwa bamukama. N'abanyamurwa nabaise bayingi bayisa. 80. Tokora kubaru bayingi. Bashisha n'amamanzi. Base bamamanzi bambe tubamutina. Iroko. Bamusibira. Bamgira bati. Umurimo gwawe. Amariyo gakoretera ukora umurimo utari gwawe. Etabasaiza bamwe hatamwe mutara bari yo mutanda 2. Yuno mukasumine mutanda 2. Handa w'ekitinisa Honorable More nawe kamukama obwabeire nawe nagambira ha mukoro ashabira abantu bawe mukoma hamwe nakazo yona okubinga obworo mu makagabo nuwebare mnoga yebare kano kunyeta akusimiraho ishakuye barengera umungi abahure mwe n'abaryaha abanywani banje abanyarwe mukoma bagenzi banje mukwatse tubinge obworo mu maka Munkwatse tubinge ndasiyambi. Munkwatse amataka gaitu garikemwa amagoba okuchira okutunga amagoba hati. Ebe yamate neja kuhinduka. Konka yahinduka yakushangaye. Aharuta ikumeze tura notwara hadaya y'emyaka n'imyaka. Abarisa bente nyowe nimpinga kinyatsi.
ekibingo okwo ikumi n'ekinyatsi n'embibe eyo linyakogore nayo nginda okwo 12 kulejo mu kiro kikuru inza kukitema ekibingo orikwenda ekibingo embibo y'ekibingo ekirungi aijo wanja kyakiri mubyare owanje nyakinombe nkakirekaho nakikuza ninyenda ngu mutandike okongeraho entogweri kuri omwishwa mutandike kugyongerera ekiriisa zikakama amateke gatunguka mukama abahereza umugisha waza kusaba twasima Ruhanga abwo ebyembabazi byakorera abana b'abantu okugira muno kwata bakwirora kabasharinga kabashereza bakakamubwasi agana ibari bitwaza kusaba n'imtema yayo kama twapsima abembabazi uzigira abana b'abantu batashemereye kusimira rukundo yawe ntusimira amani gawe oketa beji bawe babere batasomere konkiyo kano manyangu iwe yoza kubasomesa bwanyuma kubarebere Yohana na Petero bagamba no bumanzi umwishengero basobera ngo abasejaba kabatasomere kandi babisiga ntubamanya ukahati ubwengi ubu namahana agabaga bamanya ngo bakagumane yo igiremba basigumeneyo nakti usabira bahure ngonga nga naba bakuristayo mukamizo kumenaho simiro mu muhango gubakozere umukanisa yawe simiro kunda bereza babo simira bereza babo kubazarika mahani ukabayiha mu cyo kwenda abo kubiwe ni umukaba wamagara ni umukaba w'ubwenge ni umukaba w'ubusoboruzi umuri wo mukaba w'umusisi nazumu muri umusisi nasingura bento kusima bwa kanone barayire n'umukazi w'uko sense abahaye umukono yawe batandika kandi idarasiyo n'urugendo rusya ogumena bo kuba bakwinana babasa wabura kagera ati nimbasa kora byono mu Kristo Yesu mpamani umuri wo harimo amani bahamana gawe gahereze kanone umuzuni gahereze kanone Frank n'abandi bagenzi babo abazoire nabo wa kanone n'abatahi abasororo bakataho midara yo budikoni n'abababuriza barigira umukore n'icyo twena mukamuhita umurundi nabo soro muhereza bitubera mano tubase tsingurire turinde umumbabaza kumana utwayise umusana gwa mwishugawe tereze byo kutunga ibyo mu bimbiri izina ryo kwiso taya katwaza kugenda twaza kutana baruzahera na hayo kwari n'ubusinge kandi abarukumaha kanone barayire n'umukazo ko seso bariho n'abana babo ne kayabo yona kandi ko sima gaketereba ne direbo itwise ko kusebereye kandi ubucagwara ngo sozo bona tatayitwe no mwana no mwe kubenda bwo kubarinde musagwa wawe kubazo mwese nenyuma musagwa wawe kubometere musagwa wawe basingure batakwisingura baba base batakwebasiza kubebembere hati amina kama Hagwa Christ Media TV nshirabutse